de chercher de Michel, puis je reste de la bourrade Pellar-Pellan, qui m'a la remis Arne et Bremac. Et mon avant dans un tier avec grosse broderie à Brouello et vite au Barabadeno et Brison Néganté. Donc, mon cas, vous obligé à dire ensemble. Et nos oués, et me skege dans Georges. Georges, also, d'avzig la paix ou à Rugen. Georges, also, orinus ploubuskan, bord d'armour. Georges, avait zawet, zawet dans les mangos, avec Gleivig Kals, à Historio, à Contadeno. Conten eus din an istor bougie lourde pe pèlerinage lourde. An a vez tout arit e war vant a gantan mei? Non. C'est là. Leio rombaz ar parus bihan e fons breiz a he l'er neus nemet a gos person. A person koz vi je kaset baz a parus bihan bouchal hag hemo a koz da vardon. Hag de buri benar oa de jonge seltamean pelzo meus que gwell lomik a mai vond. Dimen ane tout la blaouej rof men nak zonge peget oa. A de vond. Pa oa bar porz an menach oan on gavet gant mai vond hag just goude oa lomik ie an mai vond penons mo konnoman. O fe mad, a loene diamad, an du diamad, kreski ara tout d'un mad en treo. A hui lomik a brajon hit eus an afer. Fi de doe, vel mai vond, mad en treo. Mon mestra, notre person, nim blij fedim kad bugale a damke la ben, quoi. Ah, mais notre person a hen nelant que t'explique en ré dar penons vigwet, met ma thèse, ma presentamance, je fais pas seulement bete glout, hag la cargolo, vugi en benag, ma tehe en notre doué, a garsodar a bugel benag. Ja, mais lomik ma Yvonne, mais ni mam lavo, man nes don ben nebet, ne ko postud dim mont de stur, et de dim non ingalin, quoi. An non zonjet na tehe tud lomik fe posudé don ben mis Gwengolo par oachu gant an dornan da stum patatos. Bon, ingalen an treo. A seulement un autre personne, lomik a maivon, o vond betegluo. Digwe dion de just loin tout do une, non? Oa ben tut. Oui, en tantan ar Serge en Benac. A Pepini, des istrei de gear, a vous disiez, bon, neus ket bet koz dont pat war blaouejo a blaouejo. Hag a person a war kosor del just, a wech benag oa de jonge de seltam, neus ket gwelet lomik a mai vond pelzo, reze neket aliez an over noin ket kalz anzo. Hag an autre person de vond c'hoaz. Pareil, mar porz a menach, et o elle de pot bien o roi gant tout la main hag e tamm quat vel a vugale vin pa vin war mes. Et avance un tamm bien ba porz hag a war treje no an ti war pler vin o roi gant tout la chiffon war he. Hag o roulen ganti me pler mam bang ti me hag an autre person o vond an ti. A gache, e war in bien, war e grabano, klas komon a don, hag un anal o tena imam. Oh, mais un autre person, bougie en lourdement, ne se kerjet ha. Bon, félicite da mamio, juste hag un autre person da la, mais ou el anke lomi komanta, plerman. A vo ket gwell lomik heye mei. Dommage, mi je berron félicite an mon mestra, quoi. Me vo ket gwell heye mei. Mais mon mestra ma Yvonne, la din plerman, vese vo moyen mate din mont de gwell ma mon bar park, pe waron ket pler, quoi. Non, vo ket gwell mei. Bon, hon da la ardach mon mestra a autre person. Lomik, zo ed da lahan a vougie.
Bon, han a gontandar an ini diwean, un ber a war. Tra e di bet. C'est un histoire à tremen, a meus klev edi gant Georges. Tremen an ab ar menach, c'hoaz, e brodrege, hag be istor pot a oa o troc'han potache da nanwarezet. Hag e oa potache beset e diou har, hag drai e potache vid ar goe baz avan nikel. Hag, bon, benal na em devon de stota, avon de stota. A pa war koulz, da sumi per dra, ze e brago, non rente kon e oa douar tout i douar. Oh, mer, non ket bon mezon da loskol, brago, dior, beset, nekas strit. Hag e de hel de drai an potache pa. Hag ave just pez a zonjit zo di gwe. Di vege di per. A gwet la harmonike. Hopela, hag di war dans les forces pegemen. E a tapou di mouchoué, pa kan i perdra, a redek pete un ti. Na la, hast du un mont de gare da me deus in, hast du un mezo di war dans forces pegemen amant.